Mamo akwaba shronko eba too much Exp0ses nana ama owusia eni midina dano training issues in sema isi ewo omayi mu no eno enamide ebe somo ewo ye fidie yi eso enentie ko bebi agebre na enenso asem foforo ede no ho aba ehu be nyaba so mechemu ede atremu na me ka ne sta na ni mbonra ensem no emu anesa ebusuafo kweku ana awoye host edima the sea show ewo na 2 waba bontin biem na bontin waban ensem wodi abetu dwane se sisi ada ono abo waye ready pa waye ready na ensem a wodi ba no jese echinkroi na onu krampa woye host wo show no so krampo no wenya yem hyehye dia ma o man Ghana because ohun ni se sa ensem na ebande we a eni esoso sifatie no se beto se ban pe eno anwa hwekre Christopher kakra na aka wo man mu no wo mehwere omugide na ne nya gina empanifo bia wo mo asofu dwuma mu atese wo mo di papa ato wo ho so atese wo bie hu o ma no kotokoto mu ebuo mu ene abrofo sema wo mo de twa mo chenti gofo entimi ehu boni kra wo mo ye na san empanifo we otimu kakra e de kire se Ghana ha say wo mutimi efa emaiwa bi e de figa na ha de kwa amahodo so mo kobo ahyawo ho no mu wi a wo magye omo cat wo mu na eno krampo no obi kra osofu na wo ka no asem no omumu baako enya asem kese e wo South Africa tese wonne asori a wo ye wo na emu mpanifo e na enya sa katakasa na nya ejina ni gay partner owo ho atese no wa ba asem a wontimi enka ma atenetene emba e wo no enama ansem sa asori nti ono boy ready passes ankofo no wodo mo nsem ebe ba abonten na wei ene wodi asem wei ebe to Ghana Ghana fo ni ayehe se die nkwa na ekoso ye ate corona de no ba ya ate asofo nsem ate se ni se enketo betwa ne sa wei de osase empanifo no Archbishops e wo mu no ene wodo mo nsem ebe nti die pa ene ye hwe ni se ensem no eni betumi atane akosi na ebusuafo me ka ne sa no ensem we ni de ka hunti yato ensa e di afe odifo kese bi pa ani din e di odifo Eric akwesi enchi awoda asafanidin e di God's Revelation Ministry ayo agape ne bisafo wa ye ready pa nti e twa ho kakra e di abaye ba ye de nkomo no e be hyehye so so emamo akwaba shronko ebiem nyame enhia mo pa se munyan otwe enhom ede etwen odifo ema wakwaba bibi aboko nyame adom asori ma enwo tisen obia ho ye obia kama asori kama ye de bade ase odifo sesi ade die metima ka se enfama ebo nya agina mo asofo eso ni enim se enka na akase krampo na yenya akawie ewo the seat show no eso nanso presenter what show na no asaba bonti biem se honorable types Exp0ses ne chi no aboabo no biem a de ode ba no eso chinkoyi ensem wode to abontinya no wodwen ho sei chia chiefo na chia too much chiefo ni adofo chia me ampa prophet na jumba pia kapo ne retire chia we akua kire na minchia chiefo hwe nyina Ghana fo ba bi obi too much obi ajoso na asama wo kan mu odu maame se o hwe sama honorable kan Agyapong ade ba bontin free obinim dan obinim so bia wenua besi na jagezi so ba prophet manoko binim so ebesi ba ne na se omo se omo da so awo Exp0ses fufura ni amekan se ensure bronku na ensure dokoroko what do you say I know na chere say we can incident so ko mori eno na de yekuku eno na sare kabanku eno kre se what me di kojoda ni obi ni di aba bontene a o me kan se mi se Ghana sofo na ye from sania kokwa na de tisto kan se bi di from papa na ye kotokoto wo no me maka 2019 because some of them they are blood
and they are doing evil, but omo de brofo and akata so. Enti ye na ye de twi ya so ne de ye bronsam wo fa asefo. Enti me no to me no se kwakwa na kase nea bishop bino a omo de on papa omo janya ma ensem fata. Me na me kase the six show se kwakwa na say on famra bontin. Yes omo anti Christianity. We are ya de won so se be sum nyame they cannot hunt Nyankopon kingdom. The bad seed must go out. It said bad seed in the free mo. Neko, not the good seed no. Eba tenase. It is yen nyina eba te ase. Na adwuma onabo kan de Japan eye. Nya kwakwa na eyo. Kwakwa na nkasa de ose. Ne boss. Onabo kan de youth president. Mama the youth president. Yeah, I'm friend youth president. Oni pa. Na so obo adwuma sia. I think say one of the factor we need to clean the Christianity now. Nama adwum nyame ban nya fe na enkonanim odi for kakra mo dia bakra mpo no enkofo atwea san fi asori ebi asori kra wo hu se na asori kom kra aye ebi mu kra dide kakra na wo nyame mu na asofo ekra boabo mo ano te se kire mo nsem te na be ma o metimi aba asori da no kra mpo no wo mo muso musa na bi atwea san na wo sa ka se de eba fofori kra no ebe wo so oman mu nua no na te se ebe ma kakra na aka no kra mpo no ejidi awete na nye mo asofo adwuma na wogu rebe adwuma bi no ye sofo bi ade we are just a servant of God they are small for ahwefo nti se uye ni yi aka woni mbeti wan ye ni woni mtimenti so what must say me am tell you there's over 20,000 to 5,000 people are hwem so what I say nti se adwuma me ye ni ya anyam na me kasa what I say nti se ye papa no a ye hwe omo ye tibika say they are the mentors they are the apostles ye be hwe mo suons young comers of what is me young boy say me na se ne e friend apostle bishop no wa ya de anya na se o le ni nsa wo so a wa impact case e de ama ejina me ka se me de Bible school de nya se me go school Bible school de no me nko yeah because your impact me no ni o kwa na impact sa bishops apostle no be impact no ono na odi nkwasi asemi e no de brofo akwa packaging se nkate eboga so ni nkate eboga sa no packaging no e na ye de on de mawiase e na wiase nyina age o matum nti se media maka asem no which is 2019 na sikokwa na de badia na abesi masem no so abesi wasem no so what do you say mate wasem thank you it me support ai onabo kan de Japan so mfa sa asem no nyina de emra what the ba ebe mo mani mo da no se asofo papa ide e wo e da no ya me ba ma prophecy bi me be kan pipi for de won anyantu because of omu se asofo mpelifo kwa na mu se asofo mpelifo ona be kan de mu se asofo mpelifo bi omkra da me bad sin won mo ba no se asofo mpelifo wetima se na ese kojo da no bi ni kra de oye oye good yeah oye angel and that be send the omu se ndwam no wa kodwam na ndwam so de two partners so if they understand themselves na say enwom go Solomon mu nyina kodwam mo side chick aka ba buru o him be Solomon no side chick ye kan is uncountable it is ono ai kodo da no binim na say ono benya side chick no be kan na ne yetimi akochina tum na asofo bi o memu na say ona bo kan ya ko yetimi akofo mu information na say the mawe bi ye gurato pera e wo man ga ne mu a na ehum say they are the seniors in the ministry of God na say ne e ba abonten a menu mienu tia e kire wiase nyina say onyai odifo ejuma bia ensem ewo mu ye benifo krebu bebi se efie bia mensa wo na ne sa no se ejuma bia na nso wo mu na te se omo kroma ejuma journalist wo mu ye MP ejuma mu ye kran nsem wo mu na ase de wo metu wo mani e de si asofo ejuma nkwa so no so hwega na ase a enya asofo nkwa na edi o man nya MP4 eye bi empenifo wo mbu o man ye bi ye man peni ni te se ne ministers crampo ensem wo mu enti adenti na wo ni se wo de sesi aye borra wo mu adenti na sesi na asofo ne da eye
kuno so ankofo edwom me da se o se asem bi atwere na ka bi Exp0ses asem bi ba na mo ni papa nti e betam e be kam ho sem mo ne so that say na na ya me kan se MP4 ye bi MP4 mo nya asofo mimi ni MP always small girl bi mimi ni MP always by 15 years akoda bi what does it MP ko mi obi o hihye mra o hihye mra no o wi na emra no nti so for the emra bi ankoba wo se ko dwe ndwemu a yemfa mra no ko sit down no because of why a han am wi ase nyina nti sa han no obi edwane abeto asa han na han na se so na topa koso what was it na hwade MP4 no ministers no corruption ne bone no e wo hodada ni pekum ni nyama basa e wo mu dada sacrifice e wo mu dada what I say but amanya sofo no ye ka say mi se wo petumi ni ase fa ma me bra fa ne ko wi afa sa tumi na akwaje ma me bra what I say adeti no bi ko pe ayi tumi e wo aban mu ni ya ka say chesa wo ye ade we ansa on saka tumi so what I say no wasan dey aye intino segana for hade MPC ni ogaso ka kom hasema bebiri obi wa ohwe ayi head so benzo ni unim course okoye o school okoye accountant it is any part of to tell me obi be be wu obi ku ekoye agric there dey call electricity agric ni electricity e ba ko because of the kind of country ayenye ntino ye be cause wanya wrong leaders bad leaders evil leaders what am I say in spiritual no your leaders na hu am so mo na mo nyina no they are not genuine the leaders in the established fast say o mo nya genuine ti o ma asem de hu nya mposi e beta hwade me say honorable Canada Japan Exp0ses a wasan nyen na so o de ba bonten a eno na be kire kind of people they are imparted them that they should come and fix themselves in the ministry of God. Se say power di evil no lane in sa e wo so. Oni no dey ato so. Ye wa sofo bi wo man we mu a. Omuni Satan conquer and nakranda. It is any power ko Bible school bi no so on negotiate mapa for me. Spirit na dey take am on people. Ghana suffer youth baby that come Bible school we are negotiate to and they are member for me. Because of that that now friend who apostle general nekika kika ho. They are Satan workers but they are brand yourself. I'm say people. We go home na kata kata. I'm telling you sir, me honorable Canada for sekwaku anai the shit show. So when you have information am say no. Odi for you neka say. What famla? On fambra. Odifo Bible akadada e de ache Exp0ses mo pe nyame akwan ehu no wa kire mo se eye aba no e na be kire aduana ba na be kire eduakro enu nti sa Exp0ses ya wo mo nkoma fata o mani ase a wo mo ye se nyame nkofo so wo mo so akire mo so metimi ehu e wo nti ehu be nya akra be ebuo be nkra na be because ya kire wo Bible mo dada nti se me hu a me uni bibi ebe ye se omo de Exp0ses ni baba bonti tie mi o omo de ba ebe ya kono unu enti ebe ya kono se mi ametie mi nye cardinal mi nye general mi nye apostle enti mi be ka asem a wo mfa ni serious be mo sa apostle general no mo de prophet no mo de akoma president no mo de we no mo de akoma we 31st ye be roma wo ho asofo kita list wo mi hu bi ebi etimi list mi hu nyankopon ko otimi di message many people ba 200 sa enti sa the same people yi and honorable Canada Japan nya information yana na apostles fofo utemi mi tie o pa 31st minimum sofo bia omo no ye mom ni how list no ti and I saw Takoradi Road and I saw Kumasi Road and I saw the prosperous year. Said we hu ni anu abo. Tio
me pasa me bie wadwen na wiase fo nyina nso ete nyama biase. Okay. And I saw Tamale, and I saw America. Se wo si ufie wo ha na wo te ha. Bro na wo te so ho na wonim ho asem. Wo kom so me bro no so wonim ho asem. Chese be ka ho de kere wo. Nti onyankopon de na bofo a mo ya spiritual ministers asisi dada. It is a Ghana professor na de mawa. Or the man say Kagana say. What am I saying? But yeah, apostle see akwa nan e kasa na buka na Agyapong anya information. We need to preach to international. My brother, or through book e toma asoreba. So for be the author until why the man was so for na committee. Book na what through na would he preaching or abandon na be book. What toma 26 56. Or say motivation for life. Not the title at all, motivation for life. In total, all the life has been packaged for one book. Uta baka to part 2 is a koto. Who can do part 2 so it's only part 3. Into uko bookshops are your part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Na kobrane talk bako na ayene de mumma. But that person still have a problem. What does it? Into me catch your place down na buka na Agyapong this hand baba no. Me papa chifite mu da kwacha na buka na Agyapong. They say when you agye ho. And you say when you agye ho, I like it. What does it? Because when you agye ho na esa di bi na on beche keke ho na untumi nya, I like it. So does it? Okay. Me pe. Okay. Se me ka se me mpa no me ya bias. Me pe. Ghana no kro Ghana. Asof popo Ghana. Enu nyamo Ghana. Nyame enu nyamo Ghana. Hwade me nua ba me kasa on November 2019. And me kire ne beto o man wi. O man pani o take nwaso ne ebesie. Recently on come promise beside another prophecy standby. On one view say sa Archbishop ni one for the kasaya. They will listen. Recently my son for frabeto say me hu say omu MPP for didi. Ma me na mama ayi ni running mate no. Chema untumi onyai. Odi oba ni no mu oba. Na oba na wo no. So utimi hwe oba ni kase na ni uti say bayifo. Now we are what oba ni ene na compare. MPP for omudo monia ene waso e de amasa general apostle, general auditor, general hanwan. Na me ka tom say me kwakua nan me say otimi ma honorable Agyapong de sa for me Exp0ses ba me ko to dwan fita na me akoche no bakoto edwan fita no ode ache no ebusuafo baby edri de eni enya ewie na odi for Eric akwesi entry enenam ni no esi nkonya aye twe enkomo we odi for final words etu ja na fa number no so e ka ma ahwefo ni yo me da se em say me final words America tell we asia abrochiri Ghana baby bi obi ohwe bia me followers me American say onyame ti ase onyame adwuma ntimi nguda na mu no kura de papa onabo kan Agyapong ope sani ebe hu no kura ten ne kwan no obi ma nyima no nsi bo na obi be se bia me tan sa ye papa fu yi obukura wa ko pension akaye why obukura wa ko pension akaye etimi American say onyame sira obi bia so we me kira kwan me da support ye God's revelation ministry no bo ablekuma agape na opese ohia me na wo frɛ me. My telephone number is 0543 41 91 60. The next live is my pros is 026 50 50 388. Madam ebusiafo na ene aha enye di besi kan hu ni se enkomo etwetwe ho adwentre bi a wo bia no ubetimi edi atudwa ewo ye comment section ho na ebiem so no wa follow yen ewo ye IG page @zumagh_ midin de na ama owuso makai bibi ansanam di besi no se owo enkrato bi anase wadwumadie bi a opese ombo hu dero ewo ye fide yi so a obetimi afa eye number eda ase ho no afre na honom no ye beje oso fefefe ensem ne beka de ensem tietia bia enya asem tintin ye be ha obi a kanti fa number no ne frɛ pekope mi de besi adase na ye besan edi enhyemu bi makram